Alo, ko be tau kamata pe tau lotu pe heli ko ya tuki ki pale mia leo kene hawa te tau programa ko ya FFNI. Talo tamai mo faftai pe gafion ko higa ngai tapua ki ngai klesha no ko tape mo lave mo noe. Ta bagi mo ki pale mia leo pe minista mo matole ko fa ngo ko higa programa o FF ko ni. Mo ko le tanga malo ni klesha ko al. Como fomos, amen. Halo. Malo se tapul. Vea ko lo fatapul to maf. Ni ki tau ofa. O fai mai ma ki tau tau. Ko ai ai pe. Tamanya fio tamu ko po no. Pikitan ku ini tafu tampini si ka ma no fale o ike fonua ka mai kakai ka hufanga to ai pe tal fa tapu ko ya ko fa ki me ka ngai fa ta ka tal le be ki mo to lu ki tau fa ta ko ni ki mo ke tau hoko atu ko le pe ke tau ki fa lo pe mo ki mi te ta ya mo ka nga we mo tau toko ua pe ko pesfonua une tatau mai ia e ngā we lahi na e kau hono matua e ngā we maha tau fonua i he tawhaki o whai o ngongo ena ne fufu ai a newspaper online ko ia ko matangtonga o ko le peke tau ki whakalonglong pe mi te ta tau whakapa pe ki ngā we lahi mo ngā we le leina whakahoko e tō tāko e ni. Malo, kai hoka te tau pokalama. Tal lele ki moto ke tau pokalama koe ni. Pe hange pe koe mo mea i. Ku kamata ke malu e fiafi. Pe i he tuonga pe he ku wha malo ato mo ke tau hi mai tau pokalama. Pe ke umai ope to e tau press conference e fia e toi ngat koe ni ki mua pe whai e whiliwhale alea. Ka honga pe whakoi koe ngahi mea koe ni ku wha o hake e Katarina mo e kau whai o ngongo koe ni ku nau kau whaki i mai whai o ngongo e ngai taulahi. Koe māloho mo ke a mai, ke tau whi au. Koe mea mahu inga whu tau whatongia koe ni ki he kakai whanua, ki he pule anga, mahu inga apito ke o atu e te whamatala ka kato, ki he ngahi ngāu kou whahoko he pule anga, pa moha ngahi issue la lahi kutonu peke o atu ki he kakai whanua. O mawinga pito e whanonga mai kakai po mawinga mai whanonga mai kakai nang nofo i tō pureanga ki he ngahi ngāwe o whahoko tau whanua nau toko ni lahi mai he ngai tapa keke pa mahu inga peke nau whanonga kia kakai ke ngata ai koe kakai koe nau i he wahe motu nau mau i nasi i he whamatala o whikau pa mai ngahi ngāwe ku tau whakahoko ka koho mou whatongia o hono eke ai ngai whehui mahu inga mai ngai whehui la lahi neongo o ku wongo ai ngai whewi ni pe hao ngai whewi ni o ku vevela ka kai ko issue la hi ko tau tali ui ke kakai i ngā ko whakahoko e pura pe ko whamalo da mu ke kau mai mu ke a mai ko e ku malu e fiafi to pe ngahi pe to e ua pe tolu press conference ke fai pe tau mātuku ai o tali he maa e aho tau toki foki mai o hoko ato i ngā awe ma ai whanua. Pe ko haite mō whetau laki mo he maa hake ai aho, tau tari pehe ko e mea ia e kakai, pe ko hau nau loto ke hau he pongpong e taha o to'o ngai fohe, o aaloi ho tau waka ke alu ki mua. Ka hokati ke ngai mea lalahi, ko laki ko whakatalahi ai Secretary of Pacific Community, lo tonga lele hikin pa wha osia he ahoni, nei whahono huwhi whataha ko ia i he aho aneafi, pe
pe ku tau tala mono ke whakataha koe ngai isiu na tala noa o whikau pa mo whakalaka i he nofo whaka Pasifiki ku tau whai o ngai o tu motu lai pe whai ngahi ngau na whahoko e ta whake e ngou e ko tau tai ko e mau anga iwi ko e ātakai ko e sino whaka teknikare nia talon fotu e ta whawhitu ke whai toka ngai kina whaka teknikare i he tokoni mai a e ngahi whanua o e ngai whanua tu Mali e ta te whito ki Pitania ko Amerika ngai whanua i Ulope ke ua ili e kina e Pasifiki o se ngahi whakatamaki pe ko tau mamani o tau lahi o noua ai na hoko tai tolu hiwa ke tai whanima ai ko tu loa mai kau taha ko ia pa whai tokoni ai e ngai kau taha tokoni ke ua ia aho ku kuri aki ai Pasifiki ia whakataha anga pe pa ku iai ai kau taki me ngai whanua pe iai whoki pa me ngai kau taha tokoni kono tokoni mai ke na whanong ke tā no whai ai wha osi ai he ahon i e tāpuni he tampinis kalauni ai ko ne hoka te sea ko ia i he whataha anga ko ne SPC e he tamapinis kalauni a te ni whai ai fiafi kono wa ko e tau kātoanga tau te ni manoa ko ni sūtone ko tui ko wau ke tūnga te mini ko tau mawhana tau loto ke whai mo whai ka tau wau ki ai ko e polkalama o smau moia e whai whakatau wholofola a whiawhi ni awhio ki he polkalama whakalufua pa mono whakaiki pe a koe ni mokoi ke polkalama pa tuku atu tae motu ia he ngalu e apa mo ngai polkalama ki mea ki ai hoi ke whanua pa ilo he kakai pa koe whai aho e nima koe whai aho tolu taha o katopa ki aho wha o noe ma e whakaosi aki ai tuku pari ki mo unga ki he ulaki wha ai koni sūtone na ne hanga o mai ki he whale leo tonga i he tahawalu fitu nima ke fitu ake pou pou koe whale o tonga kai ke ngata he pou ono ka ni kume pou ono fitu o mau ke iaha koni sūtone e whanua ke ne hanga whakahauwhi me he ngahi mea na tu unuku he kuonga ko ia o e whiham take he ngai whanua lala he whanki whanua i ke nau whakakoloniai kana tau hawa i koe lang mamau ai ulaki fa ko neu na mau hufi ai e ne afio mau ia o whakakato ngai whatongia ki hono hufi ko ia pe ko hono commission o malai kula ka bai o sene pa mo lava kia sio le whakalele i kato ko pātani tahiwa miliona na mai puanga siaina whakalele aki a malai kula o ne mo sio ngai tapa e whao e malai le lei koto kotoa na e hanga e he ngawe ko ni o toi whakamanatu mai ka tau tolu ai mahu inga hanga e tau nofo ko tau cultural heritage ko tau royal site ke tau hanga whakamahu inga o gui ngai tapa e wha ai kuni hanga whakamahu inga e tau kawei koula ma te muto ki o sio ke ko tapa e wha ko e kuni whakamama whai me tau kawei koula ai whakapa ai loto to mamahi i mea ko ngai mea ku uho ake tau nofo nengo ha mea te tau whai te tau whoki katoa mai peki ai ko mea ku malu ai tau nofo ko ngai mea na to ki he society i he taimo kun salote ko ni ku tau ko hinga ku tau nofo me lino ai mo nofo fe ofo ofani pe mo tau ongo yo ku i kai ke ai ha mea te niwesia tau nofo ko tau whoki peki tau kawei ko ula ko e wha e tau alda to mama me tongan tau o whai ngahi ngāwe ke ko tau whoki me ko tau whanua ko tau nofo hi whoko tau loto whare mo ngahi whamili ngahi mea penu fofola loto whare ka tau nofo moe a kawei ko ula ko e wha tok tāna ki mai ngahi mea ke he ke tau nofo ko tau wongo i pe ko ku tau tueno ape te tau tuku hausi ape te tau wongo tau masiva ko tau whoki pe ke tau kawei ko ula e wha o whai ake e tau nofo me tau ke malu ai o mau tau konistu tone o tau teo ni manoa a hono motu a pau tau fie ai ko ngai mea kone whai talano ke kabineti o si na iai tari he kabineti ke whamone pare mia o tonga pia mo e pare mia ofisi mo pare mia haa moa ke whamone mo Australia i he project i wiko vei moana ai ko tokon mea Australia pa tau miliona ke langa hake a kapulu i unioni ke hoko e ko ha mea e whai aki ai tauhi wā pa mo e whakawhetongi i he kahauka mo Australia
pe e hoko panga ko no fala la ka tale ni aka pulu itongani a mo pe mo office pe ke tau ngau ke fainga mali ko ia ko fainga mali ke tau fa fitong ia ngai me ulele mo ia tau kau wa inga ko timi a vei mo ana ke na kau atu ki he ngai fe au ko ni faka loto fonua se ilia ma monusi la mo tava ke supa tahanima fa hoko mo ngai fe au ho pe tau ngai fe tu pa ke lava fuki a timi atonga o au ke tunga ko e lava tau he supa rugby level ko he o si lava fisi mo ha mo ka watu ngai vai nga pe ka tong tau inasi mo ki tau tong mai ko e kamnet ko ya honi na mau tala no ai ki he ulaki o mai pe ai whakaukau pa mo whamatala ke mau tala no ki he me utangi e ka nga whapuranga ko toi ngai na whanki pe se ki hiki ke oange ko hi ko tau ala tuen ke Christmas mo ngai ka venga pe pe ki seni ka nengo fo ne si pa pe ke oange ko hi ko me pe ku na toton ke na ma ka ku tali pe ke mi sta pa nga ke fo mai ke sio ke pe mo Public Service Commission mo Remuneration Authority ko ha me ma u ki pe se ko tu na e ke pe se te tol ke oange ka pa fika pe se tol ko nga tifto I va henga mahalo mau fa ka wi ke wa ai mau pe ki seniti ai ka me moa ke sapate ka ko e me una tang mai ke pa ku fai pe fa ka ke oange ko me pe na to ton pe ke na ma ko no wan ko e hoko atu e ngawe ko ia hono fango foi ka meti ke hoko atu e ngawe ke tau ke polo ko ni Hawaii ki ai fa pa fo no sila mo se ia ngawe ko tu ki wa ke val no million no fai ngā koe konga panga koe ko stotong fuki ke fai ngā koe ni pa kono hoko atu ni koe kono tuku hifo kei polo ke kolosi mei wawa o ke lain koe ni kolosi mea tau waha mo fisi mei Hawaii koe hoko na toi tahi kapneti ke iai ai Trade Partnership Framework atonga mo siaina ke hono whakawhai ngā mā lie ai whiwhakatau aki goods and services pa mo intellectual property ngai kolo mo matu ke siaina fo ke tau market lahi ki he ahi mo moko hunu ka ko me ko ni ke na to koni me he ko tau palpale ma he fa tau aki ko low level of productivity ka tau to lu ngai me ni fa fa tu ngai ma fa tala no la la ngai ki he mechanization e agriculture ko ke te ko ngai ni ko te fa to he le pelo ki uta mo ho la fa machine ko mete ni lama o lunga tolu lunga fa productivity pa mono unlock ke infrastructure hange ko halang o me ngai be ko ma ko to fa ni al pe ki wa o he wa ha time pe ko ni e ku sio ke potential ngo we wa ka unlock ke e fai aki a me ta talana ke no mechanize mono modernize agriculture pa ka we have framework no fai a talano pa mo siena ko fonu na build in our society na to agriculture ngo we to feed everyone ke aunga hata me viva society pa ko lo ka ke makona ka pa ke makona e ho ha be pa pa ke lava no fole le ne basic needs e ho ha be o me ne lava se na to o to kono no million o no ya million na no population me poverty e foi tau ben ni mano na lava fai me ko tau tolpe na mo fa no be ko si ta se te val no ka kai no ki no for subsistence to ka ko tui ko me ko nu fai ko mo sia ina te tau lava ave ke lahi ke tau moko hunu ko e ahi mo ha me be tau lava ave ke he area ko ni o fo no lahi ko market la ko tau tolu ke fa tau fatongia ko tau tolu ke ai ke lahi me ko o fa no be he le tio he la nga o mai ngai fata a kai ha si ko e ahi he ka kai ke tau hanga to ke lahi ke o te kai ha ta ko api ko to pe wan fu wa te me ngo ta ni ke api ki si aina o tu ko o mai matapai ko ni te tau lava nga mo ki na to ki nga hi me te tau avi ki na market po os mai no pe tau o mai me mi market la i ko si na tari ha hon ki fa hoko ai nga we ko ya ko hono hoko nei mautari han pe mo policy ko child protection policy o ko family protection act ko ke ni hanga ya fa malu i fa le ai ta palasia o fa nau o ko mai no pe me da to nga li poti la ai tala mai
ai mea ko hoko ki whanau he ngai whitu lahi ko hi ko kai ke malu i le leki nā tōru. Pati at pe whanki i whika koe ni ko hi ko ke mō mea i pe. Ko e pese te walu whitu e whanau koe maha e tau taha ke tau taha wha. Oku iai hono, oku taha ki nā tō. Oku mainu mai koe physical aggression. Pe koe ite ngia i pe koe tau hanga o. O whai e ngai mea peheka ki nā tō. Pese te e ua ono, o whanau koe tau nima i tau taha whitu. Child labor. Hanga he kakai ni iho whakangāwe i ngāwe ke nau ngāwe. Pea totongi a kia totongi ukui lalo. Pai whakea tau minimum labor a tau tōlu ia ke ngata e totongi. Pau wha totongi kowi, pau wha awina toi mehea ko kake nau nofo hea ko. Ko e pesete no wala kakai whewhine, ko violence. Na nau experience na tō he childhood. Na tāparasia ki nau tō. Pea i he taimi ta tau ko e o la o na ia ku uesia whakata mai whanau e nau lalai. Paka ke ngata ai ku wafe te whainga nie me konta whainga o tēnā wafe. Addiction. Ke whai toko na tapu mga i mepe. Alcohol. Wai ngata ai ku whaaripote ka tue tāna he toke tāneu. Tue tā ke whanau. Ane pehe ku whainga tā e whanau e ni tau te whanau whewhine he reproduction. Ina lana to e te whale lei ke na hoko ha. Wha e le lei pe koha waifi le lei. Ku whaala whenga ni o mautangi na reu e whawesia ho nau mafu, pe ho nau ate. Pe kai ke fusai nana toki loki ako o si wesia pe ki nā tō. Ek tāpalasia pe ki nau tōlu ia, o ti kei ke nā wau na tō ki he levolo ko potonu ke nā wau ki ai e nau. Ko kaha u fokia. Ka pate tau tāpalasia na tō e kaha u he taimini, ake tau whainga mea koe nu tau tui ki ai. Ki tau haha e tau tōre ahoni ke poto. Pa tau whakau kwa piki ka hau konta mai kau tō e tā. I tau tō tō e ko tui maha ko meu tau ki tōko lai tau nofo e level of subsistence. Tau kwa tō e ke tau koe ke tau oa whahanga o ki tau osi. O si hanga pe society au. Tō e tuku hifo pe ki tau tō e tuku tau e heto. E whainga mea ko tau lotonga tui ke he taimini. E ku pe heto e tau se pe whanau i o si mate na tō no tāpe. Family. Umea koe nā mau tari ane nai, o se presentation ai toke tāma whare mahaki. Ma mau pehe koe mea whakawawawave ne ke whai mo whai. Whai mo tuku atu ia ki he mawhai po ngai koe ke whau e policy o kakato. Pea alu mea ki halao ke malui ke leleiang e tau whanau. Koe konga koe ni ki he tau hala whakakawakawa koe ni whangauta, nai mai ke kabineti whamatala me he mista o e whonua. Ono whaosi osi o e whetala noa mo ki nā tōku e kere e ta whākoe ni hala whakawakawa ke whāno se tolo ki nā tōku kai tukuangi kele ia ke whae ke ngāwe pūreanga ki he hala whakakawakawa. O ko tuipe koe ngāhi me ne mau tala noa ke ahoni. Kau uhenpe o minista koe ni whiwhātawaki mo o minista policy. I sa whawhatawaki nea mea makehe na ke toange whamata. Sabi koe tari whehui pe, na henpe ke tari, tokon ke tari al whehui. Kau tui koe ngahi mea pe, ka tukat pe pe kua mo ngahi whehui he ngahi mea koe ni. Pako kole atu pe ke he tau ngahi whehui, ke o hea wiki he tuunga ku tau alo tau le o ai ki olunga. Tau eke lelei pe whehui, pa tali lelei atu pe, o kai te toan tau whawheki ki hapoini. Mua mea pa tau aloa o whaia ha mea koe ke tau. Hau be whehui e tari atu pe. Hau be whehui e tari atu pe ho minista koe ni. E whai mau lelei taha ke tari wha lelei atu ngai whehui. Ko hiu whanongo mai ka kai whanua ki tau tala noa whaia hao ni. O eki pale mea leo leo. Ko e ki whehui pe ia whekau aki pa mangawe mau inga koe na e lava i he pongpong koe a o e aho ni i malai kola. Ka kuku whehu i pe, ko ngā o ku wakai o koe ngahi ulo a kau, o ku tō takai pa ko ai o hae o hange ko no whakairi. Ka kuku wheilo pa koe hae a kau koe ia, pe koe ahi pe koe. Koe ai koe ngahi, koe ahi pe moe, koe ngahi a kau koe hei lala pe moe ngahi a kau pe. Ai koe tau a kau tu whonua o ku tū takai i he malai kuraha no tō, pa koe ngahi fwoi tūri ki te mōsio koe au tō ai pe mo whakaesi. Ai koe ta whaketaha koe o kuipe koe corner of power. Ni whakaha mai anga
ai mafai anga tau no fo pa ko tafake ta ko ko charm ko lelei ke tafake wa ta ko tafake ki sunrise corner ko tafake ki heni ka ba te tu wai de sio ke hopo ko la a ko tongani o ku hopo la a la a a ko to ape ai ku na hanga set up pa ko lewa ai alu anga takai ka fa malo sino na la pe lu takai ai ka te o se te ho ta ma ku tu sia kilomita tolo te lu pa ko ta fa kon ke pasilika o atake ngai family he fina mata utu mana fa ki sea ai ko e va veni mano fa ata e mia fio mo office palace ki ngake kakai ta fa ko ku insala te parking area la pia kole ki office palace ki ngaka ngai me aya ko bia kulupu ke na ngai pa te ngai pe ki tau anga me lele pa me ta fa pe ko ni ki pasilika ko hi ko si e parking ni ko pe ta fa ki lo ki tonga school de museo ko ngai tau anga pasilele ya ki pasi ko alu ki hifo mo ha me hifo ki koloni o ta fa malo da do no fa ta mai ki tau ka ko no nga we ko me ni ko le ko ki kakai ko ngai mama ku lo po ko ke manga mari ka mo te ala ta ke paki i mai fe mama pe te ya de mo ki hero ta ya ke fu he la ko tu o ke make sense ka we ka ko tu ko ta no ke child protection policy e ta me ko fa na ko ne ke ta ke tu ngai ko na ma fa ngai mau pe ta society ko tu nga be na na we ka ko tu ko alu pe ta to ngai le ta fa na pa mo ngai ngai ko no fa mala ko me muy atu pe e pali mea leo e fiho ko fa la ve ko pa mo mala ko la a fe ta fa ki ko no ta hi ko ai pe ha patset ma va he ke to ka e pe ai ta wanga me alele a o ku fa ka ke to tongi la ve pe ko office palace ko ya ko fa mal ai ku he mal o office palace pe mo finga pa mo ngawe infrastructure ai o mai le o po uri ki ini tonga ba ko tu e pe mo le a ho ta mi fa ngai ka tonga ke tonga o ma winga o fe wi ko men fa o tau fa ko le me ke langa o se tau ria ke to kai ke tau hi o mo se pi fa wi ngai fo no go na ko le ngai fu me la lai ko ngai fu white elephants ko o se pe ko no langa pa tu ku e pa ngalo ya tau to ke ai ha pa anga ke tau hi o pe ngai men te mo si ke o ko ngai me ya ku o si tu he ni ko fi ngai alu e te tau to ko le pe a to me fo o ta tau pe ko bridge for no sta lato e firma ko ke tana ke tol kilo ko tu ma ko tol kilo ko yo no kilo eta ke tana ke e pulanga patset ke ya ko ke tau be ko ne o se ta hon flu firma ke fa maintenance o ko se pa ang na ka ke handa to pa ang pe albe a fa ka va ya o wa ke tu ko ke te lava nga ko ta toka e ko cost of maintenance o ku ma lunga e tan ko motu ai infrastructure ka tau tana ka sili ni tan ko ke fo o wai ke fa ya ke maintenance ka ko che ko ki mala kula io ku e fa to ka ngala hi ke pa mo mi ha atake ka kai ka ko ko ma fa ma to ko ke ka kai ke tu ko mo ta ulunga ko sio tu ke me ba fa tu en was na fa ye fa ngani anda to ta ki ma ma na tu o hulu be ke ma ta pa da vitu la ek pa mi le ko ki ve e be he vitu da ta pe ka ko ki mala kula ko la ve pe ko hala mala usio e ko le mai pong ni o ki ka hanga me fa tai o foto do ka pa ke ai e ka wani me mau inga pito ke hanga me fa ta ta kai ke ta lava mapure nga fa fo fai mama pito me fa ta ka tu wa ke lava control be ka pa control me moi pe ko palasi ko hi ko nga fa fo ko ni e la pe ta mama ta ko na pa ki foi mama ko hanga me ko ya ko tu ya e lava o to kon la hi funga la ku ko fa he pulanga pa mo office palasi ke te unha ke tala wo mau pe mau ai pe ko ki foto at pe fa ka ko ki fe pe nia ek premia de ore o ki tungo ko no ki ai ko ai to tangi na e fa huat he kau fangi kau langa iki ta de fiten mal ki ha pai e tungo pe mo konga i tonga taponi ka ju ma bene fai e wa mo wa ka ko tu ko ha pa ni mo tonga ta pon ne fai e purango na to osi ko ngau mahalo na de ke fai ka na e na to tangi pe ko na ko ma na to rupe ka na ya ha tu unga o ki ai pe ku elava na ki fai ha
una wofi mai Christmasi pe wa mai mo te hanga pe o se priango ni kana na wa manaki mo na fa amu ne elava o e hanga priango ni o vete e foi fa pona ko ya nyango me priango si pa ko ki fe pe ne o mai ke fa nga si o ke me ga fe don pe mo ho ki o e prianga me ki fe pe ta me fa amu ko ko ma inga ia he tari he kabineti he ahoni child protection policy ko ni ke fa nau ai tanto de fito que son fa mama he na tolu o go tui ko me ma inga ni ke fa hasio loloto ke ai me hoko ki se ta fa nau ai se no ta palasia pe o ka fa fito kwa ki hen kau pe fu me ngai fitu na si o ako ai no si ta na tolu pe ko ta ko ngai ta ku la la ve ni a fa mahaki pe ka ngata ai me ngai ta pe fai api e mami moteti o lave la lahi ai me ni ihipe vai me ni ihia e to kon pandemia le o ape me ni kui e mata e me ni ku si ku lava pe ke ki na te lava lea o ku me ana monga o si no ai pe ka kai ko ni ko ngai me fa mama hi tau sio ka ko tui ko fa malo lahi pe ke kabineti e na sio lo loto o fa nga fa va ke me ko ni e wei we sia lahi ki tau fa nau e tu nga ko ya pa ku fa malo te e nga we mau inga mo si o loto ko ni ku mo lava si ofi ai me ku ka be me ho ik fa fine ko tu jo ka fu peseti ko ni o mai peseti valu fito peseti wa ono me ta ni ma ka fito o ku sia pa ka ke tonga ile le na to ka pa una nga we covid mo to tongi pe fo ke peseti ono valu ke hoi kwa fine ko no kuia mo ngai wesia make o a un kan I ko ke na lava ke fanau ma fanau ki maman ka ke ko tu yo ko me ma inga ni ke ave ke me he ka kai fonwa ke na te fai hasio angi ai pe ka pe fo pa mo ngai ka ta lo tu ka ko lava pe ke ta fa ko ya ko fe ile wa e au ya pe kuia ina hanga o e puli anga ke mono pe a mafunga ke fare I ki na to mai no ni ave o ta o gai tamai o lave o tautea ia ko ni ta hono ni fa nau o lave la pa mo we fa mawanga ko poni ko ta no ia pa mia le pe ku lava nai ke o leva ke ave ke fa mawanga ka lava ia hanga fa nga hako I community ke ne ako ia urunganga ko ni ke ta ofi ke ai hapanga pamu I ke puleanga pe puleanga hoko ke ako I pe mami moteti ko tui ko aku e lava pe o ako ko nau diu yang pe ta falala ke ngai siasi ka wa fanga tangata ko le pe ya na fa yang palan pe puleanga ke ka u ko ki fe pe ko atu ai ko fe kan ke langa iki ko langa ko ni na fa he wa no wo pa ko tu ko langa ko ni ko ka ni langa ki fale le na takai lo ta fale le na ngawe ke e komiti wa no wo pa to ki whakafoki mai he wano wafa. Pe whakafoki mai he wano wafa, pa koe meni nei whimau ke o mai ke he puleanga. Ke hanga he puleanga whakaukau I pe fefe. Koe na whetukua ki whuki he mea ua. Fu maulalo e mea e ange puleanga. Pena tamaina tō ko mea iene tonu ke o ange. I mea koni kui e mea he whakangāhui ko bill of quantity. Ai koe ilisi o materials mo I labor. O tolo ia fia ana tolo te puleanga ene value ke foi fare ta ko tu ma ko panga val mano ni maf ana ha we ko kontrega da mai fu maula lo ka wai mo ngai me ke ona ho to mo fika ko tu mana ta mano ta ki lu mano pe ko ta ki to mano ai ko ngo fika re ba na va mama ai ko me ko na fo me ke pu pa na ngau ke covid na se ai ai mi sa ko tu ke ne ai e ko me na mai ke kume tata tana ke ndala mai piko fe me tonu loto malunga ai maula loto fe me tonu loto ka tu peke misa na ese a komit ko ye nei nei so mai issue ko apa nei so mai tali me komiti o mai ke kapneti pa nei to hanga he kapneti o wife ki he attention yale pe mo klam loa ki on longa makatunga whakalao pe wa me ai mau ai nei recommend mai he komiti ke
na e mai ko contract ko na he pure anga ko e laine valmano ke hiwaman na mai to hitangi foto mana to ta kilu ni mamano pana ai ki independent committee ai fale alea na nau u au na to he ta man ta kilu woman pana Italia he committee nei se ai motuan uia e peniskala ni pa minister moi ka koe mena i toi ko koe ki he kabineti ke o mai ha whamantala ki anga hono procure pe mawahe i ha sirin ai kau pe umea koe ni pa moi umea koe ni he langa koe ni ai forumu Pacific Forum o ku ave ke whahano whakaukau pe toha no sirini meiwhi ai koe foi process ya koe ne kei toi malo ai koe mea lewe koe tō tātau tai nei ke sio ko whea mea ku whea i he waha o e walmano ni ma whea mai tākiu ni ma mano pa koe kehe koe ia ke toki pa koe pima ngai keis kehe me he langa koe ia o ku whenga ke ka koe uhinga whukia koe e kau contract aia nei uhinga mai na tōna tōna ke tuku ke tau ataina ai o mai POQ e nau tolu patuk whaia negotiation ka o atu whuke puranga ni POQ o whakangata pe walmano ni mawhe o pehe na tōko e total cost e langa ka pehe contract ai koni ala na whae langa he kai ke walmano ni mawhe ia he kawe me transport me labor me pe e tahakilu ni mamano pe ne tu pehe lewa pa ke mawhaka mauta ta ina hanga ne tano patuk i kumi lewa se ni tia koe pe ku fiha value patuk whaia ke settlement koe mea koe ni ki he child protection policy koe tuke te mini koe o tau ofu ko whakamo oni ki he o tau whenga ki tau kau hengai konvensio la lahi mamani pa na kau ai e konvensio koe ni ke totonu e whanau Convention on the Rights of the Child e na eke a mea hina e mai he toke ta I think ko puanga ni whakau kau ko fu vivili a puto pa ko wongo e ki he na yongo lahi ka mapo o koe e mea e koe koe ta ka koe neglect kai ke angin basic needs koe a tō tā koe mea kai koe vala koe o ku neglect he familia pe koe whitu pe koe tō tā koe pe koe tō tā tau ki ai whatongia koe pa koe taha u neglect na ni hanga ia whao manatu mai koe medical neglect pōke pe eka tuku pe iai nau pe na nau tō mau mai lega o se aho ia mahalo nima pe ono koe ke angin ki whai market treat o alu ala ke lema ho fo me on o ke pe ku fe ia lema ko he me to kan ke matua o we fa na ko angi fa ma fu to mu ke treat na ta no ke case malo ni awang o case na na fa pe treatment ke ka ko medical neglect is a very very serious one na ko to ta ko sa mana fa malo o ke ne na he cabinet o ku ko pionia he ne nga we ka pa ku ne fa to nga ha case pe he o toi koupioni ai ke vil ke kore mo vil ke family ke tukuange mai ai toko taha ko ia ke ave ke treat o ke se une famatala I kai mai family ke ave ke treat ka kusio atu ia ka kai ke treat ia o spe mai nai fia ku malolo ia ka pa critical ka kusio ko ki he ne koupion det ko hinga ko ne duty of care I ne ngawe ko toke ta ta ke ka kai ni ko ka na tu ke na mo to kon ni ke fa mama ke ngai family ke o mai ai to ta ko pe ko ki le ka ko ya ke fa treatment ai ko ta tu me mini ko fa ka ha ta child protection act ya ta to ha ta tu ai family protection act o ta pe ta tu e malu ai fa na ka ta ko la ko mi malu ye ai fa me ta palasia ko e pa ku la lo pe fa fa na ka kohono malu I whakahanga tonu koe whanau na wha mui kamatanga koe policy e toki ave policy a koe ke whatu nei halau ke whai ai malui ko mea ke kakai whinena ke tala noa ki ai ai ko whika kona tu pesete o no walu koe pesete o kai whiwhine ku nau whiwhine pa nau lalahi ka na nau tala mai koe lotonga koe nau ke itamai ki na e whai violence ka na koe tā koe hangai mea o na ora ke na tolu o kai ke mato o me na mana tu na fo ka o no ngahi pe he na to na ke ki
Ia tafe. Kogi tanah pe ke ngak tari kan ne fa mai mista pelawe kan pa mo to tang ko ne kaulanga iki ko o monia pito ai me ko no mo me mai aki ka ko fu ko na nga fu ke prang mo to ko ai fa ta fu prang na ka te kaulanga pa jam ko te kaulanga piko na e fo lo nga nai fa u ha mo la ko pon ko fa ho ha hangon ko pa ko na ha o fe lo to ke ta ki lu mano ka fe le nga variation nga variation ta na ki fo o pa ke nga ta fe va mobilization mo ti mobilization a contract ta ke algi apai pe ko motu o fe tu tanga ta ko ha mele ka ke ko ai pe ke mo te me be mo ki ai ke fa ka wa ngi mo consideration asi ui ngau na si tang ya tu ai pe fu fo lo ko no wo no wa tol wa no wa fa wa no wa nim ko ta ui ne tol mo si na tangi pe ko le be a mo si lava me ko me ke fair mo comprehensive e ko ngi ko cost of mobilization with transportation o kwa a fe hu ia pe na fa ka ka ui e POQ fa le le he ko time ko na ai POQ matu alpe time me ala cost ia me aki ko ngi ko split ko Matius mo le pa pe ko me to no na ke fa he policy la nga pe kai ko ngai contract la ko ange pe pa nga ke alo o mai now pe fa mo nga ko me fa na ho ko na split me ai mai now e pula nga kai lei pa pe ka contract ka ko me fa ke si ke pa pe ke si fa le ki he tonu ta ha mo fe ta ho ki me kon ko ka pe ke no si malu e fa na mo ngai fa ko ki la ve pe u fo ki ko ni ke me mai ko ia ko nga la ta ko si me ke metikolo ke na si ta to nga ki na tol pe ko kai fo ki ma ha fa fe tu ke si fa to ai ki na tol ko ang be fo tu fa ka u kai fo pe ko na insure ai pule anga medical insurance e lava he pule anga o fa tau ha insure ke lava o malu i kakai ta pe ta ka mate me nga o fa pule anga o ke na fa now mo ha fainga insurance e lava ke si tokoni hange ko ngai fa e ko ni ka pau ke lava o lava avec fa mahak ka lava na avec ke private sector pe fe na si fa na o ku na no pina to api o ku vai pal pale mo ke na fofonga na telinga ko na mata e lava fainga insure pure anga ke ave ke a feitu muri ke si fa to ai ka pau ke lava hin ka fa si e mate o pe ke kai la ko fo tu be pe ku yai na hapuri anga prenga foko ni kuna faka de ke hapuri anga tende la vai ka ko ko tau sio ke la ya pekia pe la mo si fanga ta ko ni ke me mai la ta ko tu ku pe fa na o li aki o ku puke o ku me ano fofonga o ku me ano telinga o ku me o nga hiwesia ka fa mo fa to ke time issue ko ke insurance ko pulanga insurance ko pulanga ni nga himea ka ko tau market ko ke insurance ko i tongani bantu ke nga insurance me nga policy o ku nga ke nga phone ke mai ke tau nga ki nga e leo te ke cover insurance companies ko na lo tonga tongani mana tu ku na poke na make money pe mo na to but na focusing na to a protective sector ko ba mesi in le ke insurance yo te mai na nga hi me ni na ai life insurance but I do life more ya mate ke ka kai pa ke ai ka hikina to ki insurance e fale ma insurance e fale u safety la he u ka ta na ai go ma tu fu to ka nga pum to ta wa na fale ye ki ta hu no fale na vela ok ma wa na se ni ko me ko ni ha ke fa nga e lia pe ni ko tu ko me ke ka ha u ke fa ta na mo insurance companies because have now behave the way they do o ai be insurance ka ko u nga fu ke na pa ke na make money mo na to ka me kon kono insure ka le ka pe he mo medical insurance ko tu ko me e le kon medical insurance ko e le ta ke vai la ngai fo no insure he family na me mi pa o ka we mo fa na o medical insurance io senal malo pito e pale me ale ole o ko e fatalano pen ke ta fa ki kon ke e langa hala fa ka wa la ve ipe o ko mi fra ho ko e tanu po ko follow up pe ya o ko ha tu nga kon ke tu ni ke ngai api mi ngai ko kele kon ke fa ho ka langa ko ha tu nga no compensate ke ko u kon fo no ke public purpose o po ke compensate o na ka tu ka me ke public purpose e ko tu ka la ka ke ta me fa ta
toton pe ke tau forgo we pe tau sacrifice ka tukuang ke public purpose ai ko me ku fa ko ni compensation ka pa le te hala ya ko fitu toton pe ke le ka le to up to ko e ko le ke tukuang ya ka adu pe ha compensation pe ko fetong ke ka fitu ka ko case ko ni ku o ku fa settlement ka ko me ko na ta no ke anen nai ka ko to nga ngawe le pe fa pe commissioning ya ha ho tol ta ai tanpo pe le pe ngawe ko si ai pe ai palani ya mo contract ki fa ko pe ngawe o si loto pe ADP ya mo ko pe na fa pa ang ka wa me pa ang atongan ai ko hono commission pe ona ko ko te ngawe ke site ya mo ka ta me ko hango me ne fa ha press conference ko osi ko ngawe mo ADP ya ko negotiation of file ko formality pe ngawe pe alu ke fa ta ADP ko tu o fai o katapan ki fai no form ko formality pe ka hoko de pe ngawe Asian Development Bank ai ko me hoko ki ha fa ka ki kele ki public purpose maalunga nge ha firma ki ha langa me ki tau le fa lu fu ha firma o ta ko me fai compensation ko ya ko inga pe ke pale mi ale ole o pe ko siai imagino nai pe o ku wa ngai familia ku no loto ke to tong paanga pe ko fetong kele ko nga ke tunga pe ai ko fu ke la ngai familia ta fa go ni me ta fa ki ko o si pe ai ko negotiation en ko ai ko settlement fa paanga ai ko no compensation ai ko me ko fa ko negotiation ya ai ko fa he minister ko fonwa negotiation ia fa nga me pe ko fa negotiation ko settlement pe e fa ia e ia pa pagwai pe patsetia ki ai ke fai settlement ko ka mo mana tu pe dem ni fa ha we ha na to o lunga bit kai ala te pulanga he pa fai pe ai negotiation ala mana ma wala to mari pe afea ki he pe afea ki he to ta ko pa ko na agree pe ko settlement ye ke konga kele pe ha le pulanga fai to tong ko ata re ba kele ye ka ko me ko mama me mi sa fu no lo to pe ka kai ko alwa e hala ye tu wang ye ke langa ngai me ko ang ka kai fu lo fu ta be ka be na ke me aki ai ko tali kon ke cabinet partnership kon ko mo fe fra ta agi ko mo si aina pe ko la ve pe ko ko ngai fai ke ko mo potunga ngowe ko potunga fe fra ta aki ok malava pe tongane fika hoka kumi market ka uhi ok ke malava he ka ngowe o fea o ngai firma ko e market mahino pe ko e fata kon ko ke partnership kon ko fata aki mo si aina ka ha palani ke like pe fakai vi ai e ka ngowe ka tautai me ka a sector tak mamata ko uhi ke malava ke fea o firma kon ko ai ka market kon ko ok tu ko me ko mi to pleanga ko ko tahane me ko asima he fai ngal framework pe ni mele ko mete na usio ki ai kono accelerate industrialization and agricultural modernization ai ko ni asima ngo me ko ni ngo me e usai ai ko industrialization o ke ma ulalo ya tau to ano fo tu kan ha industry kabate mo su ki u industries ko o tu efisi o sia manufacturing e efisi o ko ngai koloe nga he efisi mai ka tau to ko tau to ko ha tau kolo da tu ke nga he ke ave ga fo ai ko na u hinga he finga mo sia ina ko fornua la pa wen teknologia ke tau hanga accelerate pe fakavave industrialization industrialization ha u mo teknologia mo me nga ke lift ka sekta ke ma ulalo ni nga hanga ko to tai ko ngo hanga mo fa o mai ko la ta press conference ke to ha ka ni ma fe firma e ko ho palawe nima mo lori e hongo full fa mo misi ni vile fia ko no mecanize agriculture e allo ke olunga me ko tano ke ko tai mini ko ta tu fa ko ke o mai ko here pelo e mo mata i hu la fa te ke produce ai toni fia e fa ngam ngawe ko me no hinga mai ka se ne ke tau finga ke tau to ya hi mo ko hunu fa ka il ke la ke oang ke fi he fi fa fa ke ta to na market pa tau fa ata ke tau nga fa ta investment e ngai me pe te na ha na to me ko ba na mo wa ko historia ko lili la ta na ho ko ma mani ko industrialization ko lili me nga ke ni ma ke nga ke misi pa ko me ne ko ta wa ko ke tu nga ko a ni ko fu industrial revolution ko he se tu ta wa ai ko menu finga mai ke ngai fonua la hi ke tau fa revolution he industry
tau hanga mai a teknolosia ai ko nau hinga agricultural modernization aku tana ne nai ko me ne ko nau wanga na to hono liu holo me ko ngou e ko pande mo ai ge nau ko fu ta billion na ko pe mo wanda nge pe fa fanga fe modernization of agriculture ko fisheries alu ki aquaculture ko farming ka lava ke tau fa me ko ai ko tari ko fe ko me ai ko halanga ni kau tau lahenga tau no fu ko tokanga pe ko me ni ten tamte da do pe ka ko challenge ko to pe ko tau overcome pe challenge tau sio ai ke opportunity anga meno ke tala no ke tau ho ha va to on ko sai na no dominate na to ha o ko ke tu ko ha intention behavior framework ni ke to ko ni men ko tau ki fon wa ke fale and we have a good market ki he a he mo o me exotic plants ke avena and I think a like market mo investment hen pa de mo se tau tak mamata fiu fenga ke tlang ha tau to hotel rua petol wa ka mana wa ka invest ai isi na mana to lang ha 5 star ke attract ko kakai no ke o mai ki heni ko low spenders ya ko ki ha wi heni ka big spenders ya ka siapani mu e kuna fe mana to hotel 5 star 4 star 5 star ko ki ame pe no hana to ki hen ko fanki loki guest house be tu atu e fitu ngea mo hotel pe ta te tu pono loki une chena we ka kai na da mima the tourism ka sai na to no million na ta na alu ki to buanga pa na wo pe na to ke fe tu ta lang e pulanga na o ke na wo no ayo na to ke ai ko designated destination ka ba te ta finga mo na to hang area ta mama ta it's a big opportunity na wo na to te mi ki Europe ko America wa et ke na ba nga ka kai tu mari ka billionaire ka millionaire ma lau man no lau kilo e economy be China 20 trillion in economy ko lolo tonga ni fogo gua tau palparema fa loto fonua fa kau aki pe mo kainga ko ni ka ke puri e tau tolu ka na kamata ye me ko ni ko business ko ni fe fa kau aki o ala greva pe me ya ye to me tahang pe alu pe he ka ku fe hu ia aku ia e hoko nai e partnership ko ni ke solo vai e palo parema go ku tau fe ku ki ai moia i tongani i he ni hange go talano go ke ahi pe mo e moko hunu ku tau i lo to pe palo parema i go no fatau aki a totongi maulalo au pito pe me he kakai kau tau tai pe mo kau to ahi pe na atena dolha pe mo ngai mo me abe go ku tau lo tonga fe ku ki mo ia he taimini e hoko nai e trade partnership ko ni ke toko ni mai o solo watu hakonga e tau palparema ko ni pe mo kainga ko ni tau tofanga he taimini ki tu pe mi sam polisi to tole ni alu ke pe mo u me pe ki me ko gwa si ina ko technology ya ba mo u me fe ba mo trade yo ko isi go ke ho ke ai go tau fikuki lolo tombo mo ya ko isi ke hebe ko famon go framework ko ni ko issue ke he ko ata ek fakau ke issue go ha ke ta fiku ki ko fu rahi pe corruption ya e ka ma fai ai go ta fiku ke ta tol o ha ubenia ki he kawas o wange la isenia me go ne to ni ngawe pe fo poto ai go ume go tau tala no ai kai ke o mai me go ke ne solo vai me ko solo vai me go finga e kautaki o mahu inga e fili fale area go ni o tau hanga ti ai ke o mai he kakai o kai ke corrupt e na fakau ko o mai po frasio sio he go ume go no tau ku fatala no ai go ki he ya ke tau transcend me revolo kai o ate mo fakau ka me go ni talo e tau whakatau pinati, me he kamata anga open market, whaunga ta tau pe tau whakatau e pinati. Ta aki pe hai whotu he te pire. Te eke tau whakaukau e tau tolu, ke aio toi ki process e pinati, o whaamaha ki kapa. Ka pau te mo huha hakalapka watonga, kou whatonga ene taimi, kempeni.
Ko mea whakaifo ko e kaukawa tonga. Ko mea mei muri. Kapa pinati mei muri, ko chips mei muri. Ai ko mea utala noa kia e TPM. Ke tau whakalaka, ke tau kapa pinati mei tongani. Ko chipi mei tongani, me me pehe. O hunga whatala noa kia. Ko mea kou ke tala noa ko ke tau issue ko pa me kau o Asia. Ki aue ko dimension ia oi kai ke whakapoto, oi tau whakau, me kau taki. Ai ko tuaki ko corruption. He kai ke nau lava whakau, ka whaku hau whakau sei na e moe. Mo ki sila. Ta talo i pono aga na la ise no mea kai ke totone ke ave. Me he ane totone ke withholding. Ke whakapoto ka tau mo ui whakata. He kai ke nau alu na tori mua ka tau. Koe, me peta ko fie lave ke hange koe. Hange pe ko isiu kon, o hake kon ngahi langa. Koe whakaukau koe ke vahe, ai material mo e reipa. Pe o ki tahi, o ki motu, o ki kotu, o ki whe. Koe whakaukau koe ana, o mai e me. Koe pureanga koe ni, nei toku malolo. Pureanga koe ki mua, ai koe nei kaua lavu hono, fotutu. Ko nau tolu na hanga whakamama he wahe e ono mea ko ia. O tupunga e paloparema. He nau whakahoko ke pureanga koe nei toku malolo. Tamte e foi fasi. Aia foi fasi fo oge ngari na muako. He kono uhinga. He kono uhinga. Tupe koe ko whamatala pia. He kono uhinga. Ko e paloparema ia ko kou whe kuki. Pia moi kau. Ngai kau tahalanga. O tupunga e mau whaingata ia mo ki mau tolu. Ko e foi stefa o sien kono ave ke kwanoa ke na veti mai pe to ha sirini meife to ga fe hano whakalau i procurement o me e os lai mo ngai kau tahe was mate na toluia ko nga pe ko restriction ko ai ko na ke o mai ke na tenta ko hai na whakamore ka talat pe ya te mo whakamore pe foi mo inga ko ai me ko lau e ko corruption ni mo tai whakapoto whakaukau. Mahal ko utaria to e wheu i mo whamapo pati pipi. Koki lawet pe ke mea konu mea minsta me whapapala. Ki whatontonot koe wanoa tata, wanoa tafa. Koe pureanga koe aia, koe pureanga ia ne pare mia e kino pere. Pea koe toko taha nei minsta he tafa koe ni koe toko taha pe me whakafofonga o i kakai. Ne kei ukawa ui ai ai. Koe langa koe aina nau kamata koe haapai. Toki humai pureanga koe a krisi wanoa tahani maa. O si piko ange ngai nau ia ko hena honga na tolo o mai nau kai at pe kai o leipa ko ki faton ton na te ki ai na te hau pe aprianga ko na toki osi o fai pe foi mo tolo tatau ai ko nau kume nau ai ko o hua ka milu o kume nau kai at pe ka o leipa ai ko palo mai ko nga ko hak pe uia ko kai pe si fakalanga o ange ka to pe ke tamalanga ke ne fai pa responsible ke covid nau mo kovia ngao pa ta o mafaka ilo I he control ki ko ka ki. Pero ko split ang responsibility pa ta fa ka le ho ko pa pa. Ka ta manga ka ta na ke na ni fiu na ki ai me. Sa us mai no fa ton ton. Unga be ka kai be mi tonga tapu ni, tonga tapu. To ta ko na ta text mai ni mi tonga tap fitu. Ana o hake ai ni. Ko ki ha ka kai wa wa ka he. I langa ko ni una loto mama ai I he toitangi. Ko to ta tonga tap fitu ni. Ko ne text ma ko ka ke fehu iang e sabe ko no fehu ka pa ko na usa ke ko be ta mo ko te ko ko alta ta ame ka Catalina ke Io malo pito ko ki fehu pe ki ek minista ko ni ko o pot ngau ke ngahi ka ta ko pure anga te te hang po fa fok pe ke lulutai ko hane ngau e po te lulutonga flave I pe moe fa matala pa anga ko ni ko e ka ta ko hifo ko e poate te ne whakahu atu ai whamatala paanga ki a te tāka lava ki ne whahano a te tā iku nga ka tau wakai ki ai. Ko ia o hange pe ko ho whamatala ko fui whatongia anga mahenia. Ka koe ne au mai koni ki he mahino mai he whie mau mai he ongo kautaha koe ni ke whai nau financial due diligence. Ko ngai requirement ni ko foi whamatala atita. Ko tau whapanga e tolu kohiri.
Pada tutu ni vai he se apuate ko pare mi ai ki management ko pau ke nau fa hoko me ko. Paulo tonga lere atita. He lulu tai he tai min. Kene fra ma pop. La mahino pe ko ngai fatongia ko ya hange ko gulau. Ko te ospete tau ngau fa panga o mai te fa matra panga atita. Kana ya o mai ko ke tai na mau te ko vai ne te ke ya ha fu tau fa panga atita. Me enu ne fehu ia gai o mana ki fehu ipe. Pena anga fe rewa hono to e panga retirement fund. Ke whakaukau e kau ngau he retirement fund is a viable o investment ia ke panga retirement fund. Te ke o maha mea ha whamatala atita. Ke peise e whaitutuni. Ka koe katoa e umea koe ni hange poko whakalawe. Mahu inga ia e koe a wharearea ki he whiri e kakai. Ke nao mai kakai o koe ke korape na whakaukau. Ke o mai peo fotu peha mea osi. Riaki, hoko at nao tolu, tala mai ke pengmarapu ia kai, kamata fōu. Koe whainga mindset ia he kai ke mo uia ha mea he whonuani. Ko tui koe taimi e ni ke mga whare rei e ni ke kakai, ke whakapoto, ke whakamaapopo e whonua. Mai langa whonua. Mahalo. Pe ek pale mi a leo. Ai tunga ko koe koe no tau no miliona. Pe koe hanga o koe ke taimini. Ke eke pe kakai. Koe update fa mo muita fu na atu he minister banga he ko tu ma ko press conference ni ua pe tolu me ai ane pe he ko banga na ro tonga ave ki he pange fa la ka ko ke mau te mama tolu ha ane update mai ke cabinet pe ko fia ko ave ma tu pe fa ko fa tau bonite pe ko fia ko tana pe fa tau bonite o ave ki pange fa la ko me benio mahino ki au o ku ne liliu structure ko assessment ne no o ku e komiti mahalo e ua petolu pa mana ne talape ko taha u se ai pa se au he komiti ta a ko komiti ko te na usio na to ke ngai no ko o mai ko ki ave ke panke e na usio fa le ki ai applying high principles ko nu tau wa ke allocate fa le no ki ngai no fe mau ku ne addressing ai sector ku mau inga ko ability to ta ko hana no ke repay no ko ya o mo swa no pe ke ngai me ko vahe tu ki e fo I tolu no ko ya ko tu ma ko se foi vahe e ono mahalo pa ko me ko ni ki he a ko pa mo no ka kai fe fini mo no ki ko tu ko u no ia te se ki ko mi ko ni toka nga ka ko tu ko consent ko ka kai ko ki he ki pe he ko ku na watu ku hala pange ha ki no ke na fai o toka nga la hi ke mi sa pango ni ke o ape e ko me fa ka huwe nga ko mi ko ni he va ke wa hoka tai me tau lot ki ai ko capital en tangi ge ka kai he tau tala no ko maasi mau mo mantui be e national summit ko ne fa na tangi ge capital ai ko ta re lo tonga fa nga ta he Asian Development Bank ko fa ta poni te pe mo ka te na tanak mo se ni ko available te ke mahino e me e au e me ngai fa matala pe hanga ADP o nga ke panke fe ke fa me ai ko na tanaki e ko tau palo le ma ko capital ko me no ku tau tala no ke tau fio ko ni me fa business e ka sai na o ko affecta tolo production ko capital ko land mo labor ko labor ba mo capital ma wi na to e ko ki nam no na to tau ngai panke nam no pe na to me na silin pe ko sia ko capital ma wi na to tau ke ngau ko land ko ina ke na mau ka ko en tau hanga oange o fo tu na ngai business ai ko me kan tau fai ko ki tau finga ka paule ha tau fingi tau fatu business u cha ta to angelen ko na tau mi foto tau ngawe o abi ngai lisi kon tau hanga ko me tu to na ki tau tokanga tau ngawe tau fonua ngawe kere e tau tu pe hata haya pa ka ke ka piko e pa tu pe o te lisi e pa ni mamano ki tau e wanoa pe tau tu ka le business e tau wano ko ya o liu ngai pa ngai ni mamano ko ya ko tam hi tau su ke ni mamano la ngai lisu ko mai ka mau to mau no ko lang mi sa fu no te fa ka pa ni mamano ke tau wano pa fihi ai ha apia he ni kolo he ai na me business ai ha tonga ka ko hi ko ta to oang effect ta effect protection ko kere
pa ko me ia fu ko me ta ke ane fa le pisi pe wa ke tu ko location ko me mau inga e fa business ta ko tala no ko ha ni mo pe ko fere vai tau mape fo lau ko ki he ko ta to ke my capital me he o ta to ko la hi ta to ke my capital o ku ave ko ki e ke sisi pa te tau fe han wa ke o pe ko fe me ne mai ka ko me kon fenga fe ko Katarina e wa tu ma ta ya tata ai me ga tu ke vai lele ke ha pe me ko no mo fa to nge ka ta malala hi o no i pe fu ta ni ma o so singa mare ko ga me ke ka wiki ka ko tu vai lele ko tu pe ko mi sa pa ngana ni update fo ke me pe ru ka update ko press conference ko pe ga me ko ke pa ngai Malo, para mí leo. Gula vet pe me ko nang fa hok mai na tali kap ni ti a finga wa ki ko ni a tongani pe ki saina e ngowe. Ko fa ko pe ko e fi ala ya puto e fo ngawe ma inga ko ni. Ne te fo ke lava ki mua. Ka ki me pe fo ki para mí leo ko saina o ga pankeia ki ka ngowe. E foi fonua ko to pe province ko to pe tu e panke ka ngowe ke he me tau tu atonga ni ai ko panke ko ka ngowe na o silo foi na to ko ngowe na mo ui me ai pa ko me te na no foi ko ui ko food security pe ko hanga ne na to lu e sai na vai ai pa anga ke ka ngowe o pe ke ngofangi koloik ko ponyo ko ha ke e pare mi ko kore ho taimi mo taimi e lava ke mo hanga o fa fe mai e panke ko ko kau ngau ko kau ngowe ko va panke ko ni ko fetu ko tabe China ko ala sio e ngai panke ko ni kana kai ki lava ke maulava tau harea ina kai ki wa tu nga ke hange ko fetu no ma faila ko panke ko kau ngowe ka pa lava ke tau partnership ka ma tu i wa tu i e wa tu i tonga tapun ko panke ko kau ngowe ko ia fe ma ta ki China ko te fe ma ta fare ko loa ko panke ke o mai pe tau no me ai ke tau lava whakakake e tau ngoe hange ko muta no ke ahi ko ahi ta whakatangata market ia China he ahi no ko hange ko se hu i hen pe to tona ki ha panke whakalakalaka ke ngā whakomesiale ka hange ke nofo ke focus matui ka pa te ngā whakomesiale ha panke whakalakalaka ene alu ene to ngana ke high productive asset loans e mau me ke sustain and commercial loans e hangeleva e neglect leva e toka ngai ke me ai ke ko ko me na liliwa se na na me e te mai no ngai pankela la ye ko no ke infrastructure la la ngai business la manufacturing me ka ko to mai ko me na kamata ko ngou ke mo na ko kai na kamata ke me ko na faki cooperative society ange na pa e date me ko na si ai la i tahiti anga puanga o mai no anga na to ave o ngahi waka tau tai ne waka ni mano waka lalahi alu kon he wi ke wa pa fo mai o ange ke kau tau tai nga company ke mo kau tau ta o na fa ke tau tai ko income ko a Tahiti me he tau tai no export fu na tu France e na ilo ko hono lele hanga puanga fuli he mape mo fuli mo fo equation o ai ke o wa fa he to ko ta no ka malu ka no puanga e pe ne hanga tu fa asset pato ki ta mai he to ko ta ko hana avege asset ai toina ai pa nga ko to ki ta mai ia Malo pito pale me lele kata ke pe o ki fe we fe ka ke me fa ta ko na ke la ka ne nai ai CRGA ba me SPC pega na hanga ka venga ne tu ka te tonga ni ke ta la ngai fa ta ma inga ko ni ko se afo ke tonga ni he fa ta pa ko ngai ka venga ko na na ta la no ke ai ko ngai ka venga pe ko ngai a se ni ta nga pe no tonga fa na nga ke ai ko sino fu technicale ko ke hangi ko forum ko fa politicale ngai fu ko technicale na no fa na to ke promote ngowe ki he ngai fu wa ke hangi me ta no ke ai ko ha me te fa ke ngowe na wo fa le mo fai try la mo ngai me pe ko to tai pa we pe mo na wa ke ta fa ko ne maritime ba mo transport na to ko ngai fu no fa le na system ko ya ko pe mo na wa ki he ta fa ke a ta kai ko fe liu ki e
ai ku o ku whakapanga ki na tau e nusi la se ilia pa me ngai whanua pe ai kau ngāwe ke nau whai ngāwe koe ke ngai whanua tokoni ke o mai tokoni ke nau la moe o ku tūkenda i mini koe ke lahi tokoni nau wahe ke ngai whanua ka o ai ngai project ki koe o ai kau ngāwe SPC o tokoni ke ngai whanua ke build nau capacity i ngai sektor ko fu mawinga pira ka nau tō pale mea lele o ngai whawheu koe whelawhi pa me partnership koe pa mo siaina whi whatau aki. A tawha aki kon koe moko hunu hangena na ke mea mai kei os maino pe ai. Ai lolo tonga ni whuko ku kei ta ofi pe tau tai pa koe. Mea ai tau tai koe moko hunu pa koe mea ku whaha mai ku ngau KCC. Whi tawha aki koe ke whakaili pot ngau e tau tai pa mo ngai ho ngau e. O ngau whi ngau e aki ke tawha aki kon koe ke no whakaili koe ya koe matapana ku whakaava mai ke tawha aki koe. I koe tau tai fu e mea koe he SMA. Paku o kulahi ngai fitu ke fai nga peka ko sisi fo ko resources pa finga po nga to tai ke fai mo me ko aquaculture han fakaili uta ko ya nga hi me ke tufo ko nga SMA lai ko si sai nga hi me na ka ta puri ka ko tau na to la fo te ke matu to a finga ko tau tu at ke tori nga me ka ke tuku ko ko ta me ni ta to o mai ka tuku ke to ko lai fe nga ke na fan now awate mo fatonga ngai mea lai ku o alu ke oso tau fonua ko kai ke tau tuku ke ili tau lo tau to ke fe mo mai ke tau kai tai mini pe ma ba tau mo ka fa tai mini ko tokanga po nga to tai ke malui ke fe ngai ke ili pa ko si aina o ku la he bi na fa me ko aqua capture na fa mai ko umia ko mena la ma fa fanga na fonua we me na fa mai pe na han ko prawns u la vai ko ngai mea la ko la pe na to ko I ka na fa mai pe we na to ai ko agricultural modernization ko na ta no ke have partnership ko ni ko me ko ya pa ko tau li ta to tau funga ko tai bini ke ai ke la he me ka tau lava export ko tau le ta he la he mo ko no tai bini SEC ai pe ka kai tau ala ta to fama ya ke teknologia e he fa hinga finga pe he kai pe ke fe unga ke tau ma me to kon me mo o antu ko export para mí ko le venía pero a ver mo ngowe ai pe topic mau inga ko ni mau inga pe kai fonua ko tau market ko ni tu ipang pango o ge fo ki ko miti una to nga pe nya fa mau fai ke ai ko nga pe fai ai ko fai kava ko le bebe lava nai ke ma to ota mau to ko le ke o mai market ka mau finga mo niua mo wa ke lava o mau hanga fa me ka he wofi fo ke ka mau tolo ai ka lava market ko ni tu takai holo ka unga lava fai mau finga ke lava vaka o mau finga aki mo ai mo to nga ngawe ke lava mo ai pula nga o ki vaka yang ki heni pe ga fonga wa fonga fa fitongi pe mo konga ko no pango ni tu ko ni papa he paka popu apa langa fo fu swimming pool ai pe ko lo pe ha tu nga ai pe na ki lo to le mai ke hokotu e ta fitongi akele ko ya mo pango pe tau ko ya na mana skau mai pe risi me na fa lau mai press conference ki mo pa na ko ya ke ma to e ngai me foto ko ai abi ke upon ngai ko na hana to le me ko tu ma ko pon ngau e fonua mo mahal mo fis palasi ke hawe ngai foto tu ke o mai ko e foto ka lava o fa ko hanga we ki me ke ko api ko ya malo me pe ta ha fa ho ha pe ko honge pensini fa mo le pe te o ha ke me ko o ku ikai pe ke mau fu fe mali ke tunga ko wai hatari pau me potunga ko ni na tonga hong pensini e lava na yo ta ofi pe to ton ke mau te fai ha fonga ta ke mau kole ha fonga ke ta mai ni pensini me muri ko ki kole pe ta ke ko wale wa ta tunga ko ni ai lulu tai me ko fa mo at e to kon bale mi le ko talu ko ati fa ta ko ni ki baba ko tolu o ka topa na o mai ai me potunga ko ni va ki muri I vavau e ngai passport o mai ki potunga muri I tongani office ko ni tau ai pe ko fe mau fo ko lava e nga we ko na passport o nga o ai o fau pe mo na visa mi ai ke ahon ta fituen o ka topa o se ni wike o ke lava vakapuna ia o ange fa mo ko ia ko ne fonu vakapuna ai na to tropat me fa mo ta ni afi o je ke lava alu mo ko ko le be ia ha fonga ta ko mai no be fonu ta fonu ma be ka ko ma hino be me pase se
Ko ui he ngata pe foke visa ki nusila eva ko de kakaia ki oko ki nusila Christmas ngata pe awa fa o mahinani pe full stop. Kaka hoha wa ufo ke pau ke na puna pe na tolu me lupe pau airport kolos pe na tolu ki nenti tata hai pe ki nusila. Kaki na te fo ma na tolu hen. Ai uhinga ko na tolu e fie ma o me ko ni ki alwanga na tolu ke time ko le pepe ko hate fo ngata ko ke mahang ma tolu o pe he o ku he mahino pe fon fo ke vakai ko ko be hate fo ngata ke moto Tony fiha e passporti be kwa Tony fiha mama fa passporti ko passport ko ke lava al he vakapuna Tony fiha ko ya hatoni ai ko me ko ni ko polo pale ma fa admin ko passporti mano fiha ko passport ko mau aku ko passport ta tolu e lok package ulak au ke pehe ko ke lava he vakapuna uta passport ta tolu ko ngai wak ko tota ko pule ko i Portugal ko i wawau ai pule angape ko fomentala ko ni ko o atu pe ko ha pale ma fa administration ko management e lavlavu ko fa matala o ko ke lava he lulutai o uta fu passport ta tolu ko nga ko mama fa uta o mama fa fe passport ta tolu me au lava pe a fa ho kato o to pe e ta to he pailat ko hai huinga tala yo ko ke malava no nga pe fo ko nga fa pure anga pe ni me potunga pure anga i wawau ke potunga pure anga tonga tap ko poini ko ha ke ni ko ke ulo ko hai pale ma ko ha ke pe ia ko na ko le mai ke o ha ke sabe ke fa to anga ka ha ke lolo ma pensi ai ke tu le ke pensini ai ke na ku va me ke kabineti kan ai ke ulau e report ana na mau tala no pa ku na ai ha ke ai tu anga lolo ngan moto e na fano ke lahi ko han ko he CC energy ana talange ko me ke mau hoko te tala no ke ya ngai tu anga lolo fa fu mo fa hinga vaka ke ni ave lolo ke ngai va fono ka ko Millennium Development Corporation ko me ia America ai pe mo ta fa ko ni ko ki Department of State au hang pe ko TFET mo MFET ko nusila ko ma tala no ne fina alu hake ka venga ko ya ki ka ta te fili va ko ne lahi pe ku lava nai o construct ha tu ko anga lolo feunga pe ki consumption ko funky motu va e ko ik mau inga energy ke ngai ot motu ki na fai ko na nga pa ko e ngau e hokot ke pa ku pale va mau potu ngau ko ni Department of Energy o fai e fa o project ke avangi na psi ai ko e fa no America miliona na dolu na to kon bagi to ngani ngai tau ko ka fa fo mai ka ta ko ni Millennium Development Corporation ai ka wa fa ka be ko me mau ngai po ke angi ku mau ke fo tu anga lo va fo no po ke fe ka bito me fa ata kai ko me ki vel ko me ki yo no tufaki me no atu me heni ki va o ko nga we ku sisi ina sebe fa ka ko ke fo tu to ngani ha tu ko nga lo kana e pe ngai fo no na fi to kon mai mai ke worth ya he ko hi ko tau ki la tau ki lolo e sisi ya ya fu tu nga lo e tu ku e mama nge pe tau mai tau lo me fi hau pe fu waka ho me ke fu tu nga lo fi si pe tau mai tau ko me na ma fa me ma tana ma to le ke o e hoko ha me pe he ka ya ha we save tu ku nga hi va fu no fo si be ya pe ui fo me mo le pe ko fo ma lo la ya tu pe se te tolu ko na ke la ke si la ve ka nga fa pule anga ai na fi tari ki ai pe ko tu ko fo ma lo la ya to ko tu wa fi la ka kai nga fa pule anga to ko ni mo fa ka po ni ko fa ya ho ai ni fe na ai hik wa ai ngo na la ko pe se te fu ai na o ha ke press conference ki mo a pe di ge ya tari pau e pule anga ki ai pe me ta na te o ha ke pe ko ka kai na o se na nga we na to ta no ni ma ta fi no e pule anga ta hona ta moto ono ni ma o ki olunga pe me ni una o sta to ngo full e na nga we pa na pension pe me na wa manak e ma fo anga ta na na to fe tu ta me pika te o kore me mo ke te o hak pe mo press conference ko ni o di ki e pike lava to ngang e na pa ngo ko ya ma hino wi sio go mai a mo fa ka ko pike me ko ni ko tau ki le pa ko e pule ko ka tau lolo hange ko sa le pe o me po tau maka ko lo
Ko se ni dulu tanah ke pulang ai ko tanah ke me pese te va no ko subsistence una no ko me kana tatu ya ko pese te wa be pese te fitu no o paanga ko tanah ke recurrent estimate consume ka to pe nga fa pulang to ka ngau ko to ngai monu ia ko to ngai u computer ko u hila moi vai moi office ka to me ko ha ka to pe me ke tau whakaai ngai mea pehe, me pe tau whakau kau lele ki ai. Ke tau whakaai ngai mea pehe ko toi tāna ke pe ke lai. Ko tau whihupi ko toi tāna ke me whi, ko tāna ke pe me. Pese te waru noa ko. Ai ko mea kono tāna ke koe ke whae ke ngai whatongia koe puranga haku. Tāna ke me se ti whae tanu hala, whalele e ngai infrastructure. O hau kātoa pe me whetu e taha koe, kakai kono nau i subsistence level. Ko tau pehe koe ke tau ti save ke hike tau wahenga, moni be ka ku pau ke tau sio pe ko ha me ko avela po ke fai ake tau nga ko na ke tam ke me ke lolo ulai ngai pal pale ma tau fonwa ke fakai ake se ni su tau ma ka ko tu ko fanga tu pu milana ko tana ke recurrent ko tu ko mi ya u ke evitana ki ko tu ulele ole ko pese te valmo be ivano evitana ki ko fanga tu milana ko whangea tupu e taha o mai he kau muri. O mai koe ni ko remittances ki whaket. O tau whamalo ke kau muri, ko kai koe kaha tau seni te he wahe koe wike ni tau tātu o tau toko ua pe koe tau tuwhi whine i Australia. Mai mua ki mea ki aka mau ki wike tu whae wahe o kau. Ko pake tau pine whakataha ora ngai mea ka, a pake hau hataha ta mai mea nau tolu ka angea ka nau alu nau tolu. Ka whewhere mai toi ngake, pope ke tau wahe lele, ai ki fo i keke tuai ne tupu. Ai ko mea tau tāna ke modernization e agriculture industry. Kai lawa ke hiki tau economic growth ke level. O tau lawa wahe ki mea usai ange. Ka ko tau wheta kai hol koe ni, po ki mea ulai pepe. Ko mea ia ko whaike tala noa ko mea tāna ke Mr. Police me kau whafunga ni. Ke ua toi takai mai taha tāpuni ko ai peito. O te hu mea kakamai mata pāte ke o tofi e ne konga ke kanai pa holai. Ko mea tau nono pe hea. Kapa e peha tu pe ai pule peito, tau toki oma au hokai, kai vai le tau me keki. Ka ko hui ko kau hu ko te hu fatanda to me whanga kuma, ko monga ko e lo. O tata to he ahata, o si pehe mai ku lo whakatafa, ko ka hamea hi loto. Ke whaia ke tangi koe ni, mo oni pe ai kakai ni ku hike to tongi kolo. Ka poko wongo e au ki sai mea ko mau. Whiwhe pe se te walunua ko nau. Ko te tau hua pio no kuna no pe hala ho fa tau me ai mo fang fai. Mo ta le rei pe ai me ko me me kai. Ka ko ki ai pe ki ta na pe ki ai ko uinga in foki ni mo ni I he ni na o singa fa pule anga pa una pension. Pa una pension ko ya mo na manaki. Ai me retirement fund ka uinga ko foki fu ua po ni ma miliona o na invest i hotel Paradise wa au retirement fund. Foi motoro ke foi retirement ni me tu ha fa puanga ka ko mo fa no pe ta no ma ko ko nga panga ko TTP ko nga ko lutai o ma ko nga ko long term investment hotel Paradise wa ko ma ka wa tu ai no miliona ko ya ki 1 miliona ko ya ki e ka pa ka ke la fa ma popo ai me ko ma me nga investment ko ya pa ko me ma ko e tuai no to tongi na normal pa ta ofi pa mo entitlement e whaengu na retire ke ange kātoa ta mai ke angkongkonga. Ko uhinga koe ni. He ku lock away pa angai ngai whetu. Mahalo be he ku anga sua tu. Koe ke productive. Ko interest of NFCC. Ke ange ke kau retiree me ka ngai pe. Ku lock away e mena na contribute ki ai. Monu ia na ala mai kātoa ksili. Ko tau e nia maha e tāni ma me. Kai ki u whetu kau mai ke u kai hata e mini na whewhai ku kai hata ake. Vos be pau lava ke hon mo famalo ko at be ki premier leo famalo at be ya pa funga ma to mi wa au ma finga ma ko mo press conference mai ma honga ai pe be fo ke ki minister ko fa mo at be ke minister policy be mo minister pe be me cabinet na ko hanga hi me a loto ku le ve I hanga e talanga I press conference ya ki winga pe he ya ka ma wate ma po ke premier ke feitona ek minister policy pepe ke ho ek minister kabineti malo mo ngawe
ngau la he mo fai pa mo fi ai ko me ko ke maki me fa le ma tu pe mau Mr. Policy how o mai e kavatonga ko ko le pe ko pare me ko tamo ni fo ki tamo fe me kai me kavatonga ta pe mo how o mai ma hua kavatonga ko kavatonga fo ka me mo ni ko ta wa ki tu hi fo me fa o ai ta press conference e ko xok to go wa pe ka ko le pe o le ve ha mo lo to ko nga pe ki fa kata ma fai ka ku mau o fala ya ka mo to malo se mo ngao sai ve ko ta mo ko le fai mai ngai mai na ko ni me press conference fi hai nu ta ko ta wa ta ma wa mo ni me lele ka ko me le ta ko ta vai mo ka kai fo mo ta la no ta fai pa ta la mo no tu ka mo to le ngai me ka ko mai wi ke eni mo wi ke ka ha mo ko mai an ko lao ni nai ku ma lu e fi afi ai fai ma tu ku ia fai ki peto ki hengi mo toksio me ko hai foki mai hengi fo o go ni tawanga naro kai Alo, famala ki pale mia le pe minister bo mutolo ko fa ngong la va tau programa ko ye ke ani to fa no ngat pe tau programa hoko ki ka hau kata fas po glese ki ko surprise o fa tau tamai al la mali no foi te matol no tope pe na hili ka fa po tanga pia ko kakato ya o e fa ta ko mo e pale mia leo pe foki ki e kapneti kai malo mo me mai ka mo me a